Zdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu. 18. avgusta održan je sastanak između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i evropskih zemalja. Glavna tema bila je dalji tok sukoba u Ukrajini. Dakle, ovo su za sada najbolje šanse da se potpiše primirje. Ruska strana nije bila učesnik ovog sastanka. Donald Trump i Vladimir Putin su se sastali na Aljasci pre nekoliko dana, a sada imamo sastanak evropskih zvaničnika, Ukrajine i Sjedinjenih Država. Ono što je za sada poznato jeste da će sledeći sastanak biti održan između Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine, a na tom sastanku biće započeti mirovni pregovori, ali je veoma upitno da li će ovi mirovni pregovori biti uspešni, zato što obe strane ne odustaju od svojih zahteva. Kao što sam napomenuo više puta, Rusija će u oblasti Hersona i Zaporožja tražiti da se zamrzne linija fronta, dok će u oblasti Donbasa tražiti celokupnu teritoriju, ali su spremni na ustupke u Harkovu i u Sumskoj oblasti, dakle da se povuku sa ovih delova teritorije. Međutim, Zelenski je više puta napomenuo da Ukrajina neće dati ni 1 milimetar zemlje, jer to nije dozvoljeno po ustavu Ukrajine. Ono što mi je najviše zapalo za pažnju dok sam gledao pregovore između Trumpa i Zelenskog jeste i naoružanje koje treba Ukrajina da dobije. Trump je više puta naglasio da Ukrajina ne dobija više naoružanje za džabe, već isključivo oni to naoružanje moraju da plate i da trenutno evropske zemlje finansiraju ukrajinsko naoružanje koje se proizvodi u Sjedinjenim Državama. Dakle, ovo je jedna velika promjena. Napomenuću da su Amerikanci poslali više od 300 milijardi dolara vredne opreme tokom mandata Joea Bidena. Trump ovo želi da zaustavi i Ukrajinci mogu dobiti oružje isključivo ukoliko ga plate, ali zbog nedostatka novca i ekonomije koja je u velikom problemu, ovo finansiraju evropske zemlje. Dakle, više informacija vezano za primirje imat ćemo posle 22. avgusta i da li će ono biti uspešno. Svoje mišljenje vezano za moguće primirje slobodno možete pisati kao i do sada u komentarima. A da pogledamo sada i stanje na frontu, a na kratko ću se zadržati kod grada Kremenčuka, koji je tokom noći 19. avgusta žestoko gađan sa kamikaze dronovima tipa Geran 2 i raketama od strane ruske vojske. U ovom napadu Rusi su ponovo gađali rafineriju koja se nalazi na samim obodima grada, koja je poprilično velika kao što možete vidjeti na mapi. Prema za sada dostupnim informacijama, Rusi su upotrebili nekoliko desetina kamikaza dronova, kao i IX-101 raketa. Požar i dalje traje, o čemu svedoče mnogobrojne geolokacije koje nam dolaze iz Kremenčuka, kao što možete vidjeti i na ovom snimku. Dakle, ova rafinerija je žestoko gađana u prethodnoj noći i ovo je jasna naznaka da Rusi neće zaustaviti svoje napade. Pored Kremenčuka, ruska strana je takođe gađala i Harkov. Napomenuću da su oni ovaj grad gađali i sa FAB bombama, koje su u dometu Harkova. Takođe, i grad Sumi je pogođen sa nekoliko FAB 500 bombi, a ovo je geolocirani snimak koji nam dolazi iz Harkova, gde možete vidjeti kako je jedna zgrada uništena. Dakle, tokom noći Rusi su napali 3 ukrajinska grada, a to je Kremenčuk, Harkov i Sumi. Sada ću preći na deo fronta gde imamo najviše teritorijalnih promjena i gde su borbe najaktivnije. Pažnju ću prvo usmeriti na izbučini koji su Rusi uspeli da probiju pre nekoliko dana, a kasnije ću preći na deo fronta kod Konstantinovke. Napomenuću da je ruska vojska po prvi put u ovom ratu uspela da uđe u Konstantinovku i sada kontrolišu nekoliko ulica u ovom gradu. Situacija na izbučini severno od Pokrovska se stabilizovala. Oružane snage Ukrajine su izvele niz uspešnih lokalnih kontranapada i uspeli su da vrate naselje Zlatni Koldazi. Takođe, uspeli su da primoraju rusku vojsku da se povuče iz naselja Novi Donbas, Viljne i Nova Šahove. Međutim, ruska vojska uspela je da vrati kontrolu nad naseljem Zapovidne, nakon što su ga izgubili na samo 24 sata. Ovo naselje se na ukrajinskom zove Nikoj Gorevka. Ukrajinci su, napomenuću, imali dosta uspeha da primoraju Rusi da se povuku i to povlačenje je za sada nekih 5 do 6 kilometara. Međutim, Rusi nisu zaustavili svoje napade i nakon povlačenja oni su obnovili napade na Nikoj Gorevku i na Kuručev jar, koji su ponovo vratili pod svoju kontrolu. Dakle, Rusi su se delimično povukli i sada vrše svoje napade. Ovo su geolokacije koje nam dolaze od strane ukrajinske vojske, na kojima možete vidjeti kako oni gađaju ruske vojnike.
Na ovom snimku možete vidjeti jednog ruskog vojnika koji se kreće u ovom naselju, što je ujedno i potvrda da Rusi i dalje kontrolišu ovo naselje i da možemo u narednim danima, nakon regrupisanja, očekivati da će Rusi ponovo započeti napade i na Zlatni Koldazi. Smatram da je važno istaći da su Rusi sada započeli da šire svoju zonu kontrole na ovoj izbočini. Dakle, njihovi napadi sada nisu usmereni ka autoputu koji ide od Dobropolja do Kramatorska, već oni sada pokušavaju da preuzmu kontrolu nad Toreckom, Sofivkom, Šahoveom i Vladimirovkom. Dakle, da naprave ovu izbočinu znatno većom, a zatim, nakon toga, i da nastave svoje napade. Ovdje već imamo i teritorijalne promjene. Crveno obeleženi delovi teritorije, dakle tamnijom bojom, su prešli pod kontrolu ruske vojske tokom posljednja 24 sata. O ovome imamo i geolokacije. Ovdje ima zaista dosta uznemirujućih sadržaja i snimak je poprilično dugačak. U celosti ga možete pronaći na Telegram kanalu, ali je on ujedno dokaz da su Ukrajinci gađali ruske položaje upravo u ovom delu teritorije i da su Rusi uspeli da napreduju. Očekujem da će ruska vojska u narednim danima nastaviti pritisak na ovom delu fronta i da je njihov sada glavni zadatak da stabilizuju liniju fronta kod ove izbočine, a zatim i da skrate liniju fronta kod Vladimirovke, Šahova, Sofivke i Toreckija i da kontrolišu celokupan deo teritorije, što bi im znatno olakšalo zadatak ka sprečavanju Ukrajinaca u kontranapadima, a zatim i širenje zone kontrole. Napomenut ću da je ukrajinska vojska dovela u Dobropolje Azov bataljon, koji ima zadatak da vrati ovu celokupnu izbočinu, ali vidimo da je tokom posljednjih nekoliko dana borbi ovaj zadatak delimično bio uspešan za Ukrajince. Da li će se na tome završiti, vidjet ćemo u narednim danima, jer je izuzetno problematično zato što Rusi sada ponovo napadaju i pokušavaju da prošire ovu izbočinu još. Iz samog grada Pokrovska nema većih informacija. Ruska vojska se povukla iz centra grada, ali još uvek nismo imali obnovljene napade. Situacija kod Mirnog grada je nešto drugačija i Rusi su po prvi put veoma blizu da uđu u prve kuće ovoga grada. Belo obeležene delove teritorije koje možete vidjeti na mapi su prešli pod kontrolu ruske vojske i oni se sada nalaze na samo nekoliko stotina metara od prvih ulica. Vidjet ćemo u narednim danima da li će oni zvanično uspjeti da uđu u Mirnog grad i to iz ovoga pravca. Ali kao što sam rekao na početku epizode, najvažnije informacije nam sigurno stižu iz Konstantinovke. O ovome sam vas već obavestio na Telegram kanalu i belo obeleženi deo teritorije koji možete vidjeti na mapi je prešao pod kontrolu ruske vojske i oni sada zvanično su uspeli po prvi put da uđu u Konstantinovku. Borbe i dalje traju na ovom delu teritorije grada, gdje je ruska vojska uspela da napreduje oko 3 km i probije ukrajinsku odbranu. Također, oni su uspeli da skrate liniju fronta između Stopočkija i Bile gore. Belo obeleženi deo teritorije je prešao pod kontrolu ruske vojske i možemo očekivati u narednim danima da će oni nastaviti s ovim napadima, da će pokušati još da skrate liniju fronta između Predistečneja i Aleksandra Šljutineja i na ovaj način olakšaju njihovim jedinicama logističke potrebe kao i dovođenje novih rezervi u sam grad. Ovo je zaista jedna velika promjena. I kada su ukrajinski kontranapadi na izbočini bili započeti, rekao sam da su oni morali da prebace jedinice sa nekih drugih dijelova fronta kako bi mogli da zaustave ruske napade. Izgleda da su Ukrajinci upravo iz Konstantinovke povukli deo jedinica kako bi zaustavili napredovanje na izbočini. A sada možemo vidjeti da ih to veoma skupo košta jer su Rusi ušli u Konstantinovku. Ali borbe za ovaj grad tek predstoje i vidjet ćemo da li će Rusi biti uspešni u svojim napadima i da zadrže položaje u samom gradu. Dok ruska pešadija napreduje kroz Konstantinovku, njihova avijacija konstantno bombarduje ovaj grad, što možete vidjeti i na ovom geolociranom snimku. Dakle, izuzetno visok pritisak od strane ruske vojske na ovom delu fronta. Ukoliko Rusi uspiju da zadrže svoje položaje ovdje, očekujem da će oni nastaviti svoje napade duž ovih ulica u pravcu pruge, kako bi odsekli oružane snage Ukrajine koje se sada nalaze kod Katarinovke i Kliban-Bitskija, kao i naselja Aleksandra Šljutine. U prošloj epizodi rekao sam da će Rusi iskoristiti ova naselja, tačnije Nelipovku, Pliščijevku i Ivanopolje, da napadnu ukrajinske položaje koje se nalaze u Konstantinovki. I iskreno očekujem da će se ovo upravo i desiti, jer su Rusi uspjeli sa drugog boka da probiju liniju fronta. Prema za sada dostupnim informacijama, borbe u Konstantinovki i dalje traju i Rusi pokušavaju da dovedu dodatna pojačanja
kako bi zadržali svoje položaje, a zatim i nastavili napade. Toliko za sada za Konstantinovku. A sada ću preći na deo fronta kod grada Severska, gde takođe imamo dve veoma značajne teritorijalne promene. Dakle, ruska vojska je uspela da preuzme u potpunosti naselje Srebrjanka. Na ovom geolokacionom snimku možete vidjeti pripreme ruske vojske, a zatim i njihove napade. Nakon toga usledili su snimci kako Rusi podižu zastavu u Srebrjanki, kao što možete vidjeti i ovde. I ovo naselje je po prvi put u ovome ratu u potpunosti pod kontrolom ruske vojske i ovo značajno menja situaciju za grad Seversk, jer postoji opasnost za Ukrajince da će Rusi nastaviti duž ovoga puta u pravcu naselja Dronovka, kako bi opkolili Seversk iz još jednog pravca, jer kao što je poznato, oni imaju zaista dosta poteškoća da direktno uđu u ovaj grad, o čemu svedoče višemesečne intenzivne borbe. Takođe, ruske operacije u šumama kod Srebrjanke su povezani sa kontrolom ovog naselja. Belo obeležene delove teritorije koje možete vidjeti na mapi su prešli pod kontrolu ruske vojske tokom posljednjih 3 dana borbi. I situacija je ovde sada mnogo jasnija i možemo vidjeti da Rusi ovdje imaju jasan zadatak, a to je puna kontrola ove šume. Dakle, da se dođe do naselja Jampoli, Dronovka i puna kontrola Srebrjanke koju već imaju. I na ovaj način oni mogu da ugroze Liman i Seversk istovremeno. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.